Unya na bulan kan Pebrero, nakikisumaro po kita sa selebrasyon kan National Arts Month 2024 sa paagi kay ni KARAW Festival kung saan tampok ang satuyang mga local bands, local artists, asin local cuisines. Culture and the arts are very important to society. I believe that culture acts as the roots that grounds us. It informs us where we came from and who came before us. And the arts are the wings that make us take flight. That it opens up the possibilities and paints the direction to where we can take ourselves and our community. Honoring the theme ang ani ng sining Bayang Malikhain, this year's celebration aims to encapsulate the notion that the bountiful harvest of a Filipino creative nation is drawn from products of human imagination, not just of individuals, but of people as a whole. After all, Nagueño artists, you are the soul of the city. Ngunyan pong taon na iba sa tong Arts Month, mayong wara, mayong kanya-kanya. Ang yaon po ngunyan nagkakasararo ng mga grupo sa sini para itulod, bako lang ang arte asin kultura, bako lang ang welfare ka mga artista, kundi may balanibog sa kabus, ang gayon, ang tibay, kan mga Nagueñong artista. Mabuhay ang arte, mabuhay ang kultura. So iribanan po kita, iribanan po kita sa pagmamaot, sa pigmamautang pag-uswag kanaga bilang sarong Ma-KARAW na ciudad. Naga na! Naga na!